doi botong dohon bapak ulang tarjo lumajo masa aju si botong mate sama dua kung may ngotong muna ro mono anong pagdahan at hamon siya muna magdaro sa iyo kung ngotong muna asa boy nilayo na namin ulang muna sa ito jadi tingkas mo dito po namin hubungan ni Yerusalem. Pasal noon, boy marunong na tapos ng muna. Boy lakaw kalakawan. Para pa. Ilaw. Alam mo ay kung araw-araw muna magpagumain kaya hindi na po ito dari tulungan namin sa sihat mamu ito sa sihat mamu nila daw magtulong muna pagsunin mga silono paupo silono kung makasuotan paupo ang sundin niya mga anong mga mo magpapagpikiran. Unang kulang pemikiran mo ba eh? Ilutag na naon matong ang sarili. Tina, kung magpapagpikiran mo, asa dalatog sila na mo. Jadi, memang kasalilingon na bunso mo, sila luho magpuna dua ng natin keluarga. Alam mo gabi ang turi, kolong yung kami na magnetuloy. Alam mo magkeluarga mo, para nagtagbay na kolong yung kami keluarga. Ate, jadi pagkakamilo ng lohon namin sebagai pulang muna, o muna, kung keluarga sito, berjumlah mo. Saya kalau muna dua, mga sumutiya raw ni at lunan ito itong may ikuti sa taglaho pupahan nila dyan jadi semua lima atas yang kari saya dalam itu karena na sinari muna saya tahu mengulong muna tuwakan saya di rumah di Tuhan muna amin Tuhan. Jadi semua lima di Hamuna kaya nami dohon guru nami nuay permatapak dohami isot hula-hula Raja Silitonga mangadobi koko dojo muna dinaptakas yang aku muna dari nami paupun nami marka sohota nuay las daro hamuna songoni nak kami las maroha nami atau pasahat tamuma mauliyate tuni bata asa jumpang masuk irang panihan tidak dua-dua atur hanupak may natutubo bilobu
ador hati lima tubuh di hormo nang mahawela do tulu pairing iri paupu sahat tu namar ini sahat tu namar nono sari dirawat itu apa muna dilema kesehatan dohut gancang nyumbu semua lima dihamu berenami pahopunami nuai ngakatulangmu opumu disodo kami marna tapak lau pasanganton parbuwe ni holong nami alani sisa datang yang dohami Tuhan kaluna Tuhan tanah mertua ya batang tang yang nami semoga menjadi rumah tangga yang berbahagia, semoga menjadi rumah tangga yang Kristiani dan rumah tangga yang takut akan Tuhan. Amin. Dido si Joshua diharanai muluau dohot dongaku sajabu Jehovah do uluan nami ima ingot tamuna to kali nama ngihut sai didongani Tuhan mahamna saluhuna dohonon nami mah asabina tikong main nahujur tutope ni tabian manang natu dia mangalaka sai tu sima dapot parsalulia asa tubuh mahali ara di tengah-tengah huta tubuh anak tubuh boru mahamuna dongamuna sari matua pantun akan kami berikan pada saat ini. Kalau kalian pergi ke Ciputat jangan lupa mampir di Tanah Abang. Mudah-mudahan kalian cepat punya anak dan selalu diberkati Tuhan. Kalau kalian pergi ke Sukabumi jangan lupa mampir di Cisorua. Guru kami yang baik pintar-pintar ngambil hati mertua. Asa sama suruh sama tuh matian di tiga ras toh mati rodang di bulan. Molodun ku pasahat tami par gue nyolong kami tuh amuna. Sahat mahamuna tuh panggabian. Sahat tuh parorasan. Jala tok-tok mah dirangkoti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aman pada namina alam nabi. Wain takas Tuhan Yesus semua tulang. Lau pasahat tuh par gue nyolong kami. Baik dalam maju Sopama Jehovah.